wabonye ni bogare ni bogare kabisa ariko Emma usanzwe wemera Imana cyane sivyo yego bishitse ukabana n'umuntu ukabura n'umuntu akavuga kubwira ati je vraiment sinemera yuko Imana ibaho simenya ko Imana ibaho umuntu mwohuza gute so cyamera mbere muratemera Imana je sinzi ko twohuza ariko ariho je maze imisi ndabiganiro bitandukanye hari umwigeme asanzwe aboneka kenshi mu ndirimbo yarabonetse mu ndirimbo ya Gaga Blue hamwe na Fabi Love yari mu Queen Video ariko aravuga ati je vraiment Imana ebana wapi ibintu muzana ibintu vy'Imana iki niki je sindavyemera 100% sivyo ndavuga ati ni ikibazo kiva ko ni kuri zo yewe cyamera mbere ujya mukobwa etwa AQ nakuri mu muryango usenga hariho bari kuzi bavuga ati Muhammad ni numwa y'Imana nta wundi urumva bakura babizuko sivyo hariho nabandi babikuzi bavuga ati Krishna niwe Imana urumva sivyo none woza umubwira ati ngo hariho Yesu gute none wewe muri usanga ujya weyemeye urumva agenda umubazi wavuye ko nakurekira ikiganiro gikurikiranye wamutanguye gute numvise ko yemeje ko Imana ihari bakunzi ba Ashali TV murameze neza aho muri hose nizeye ko muri fresh muri good waze Elma Love mwari mundameze fresh yes no munsi ndi kumwe na Emma Blue mu cameraman ndetse akongera mu editor wa cinema nyinshi tariko ndetse n'indirimbo nyinshi kandi atazafise n'ibindi bikorwa bitandukanye akora ariko kandi taza kumenya byinshi kuri Emma Blue n'ibindi byinshi bitandukanye tuzakumucisha mo tuyage uko na uko kugira ngo tuzane stories zimeze neza kwa twaje muramusema umeze fresh ndashima yego nuko akazi kameze gute akazi kagenda neza pesa za watu nazimaliza kuko na wakamere sasa tutafanya mbona wewe pesa za watu nazimaliza ukuna ba mbeshejweho n'umuntu wa huyu mdomo huyu na haya maneno ndio ananifanya niishi shabiona mikono yangu tuna kale kamera tu fresh ego ariko rameze neza cyane nukuri ushaka kumenya biografia ya Emma Blue yo imenya gute ni imeze gute so biografia yanje ni ndende uko je ndi muri anzaje sana ibintu byo gukamera bitagari kwa so muri sana no multi service natangwe ndi mu acteur nkina amafilme tugakora filme nizisohoke zigahirira mu mashini mvuga ati wayi kuki je nto vyiga nomba yari kera mu 2009 nari nkiri mu petit nari nkiri mu petit ndibuka ko niga muri 8e atari 7e natangura birazamuka gute giye gute nakora muri maison de production yitwa B1 Record yari inyanyuzi yitwa Alexo Mix ico gihe yari afise izina rikomeye so nkakora ama video ama editing ama indirimbo editing ama filme ibintu nk'ivyo nkaba mu cameraman buke banyereka koruku ndabisanga byaba bibuzima harabidogo no munsi ngo filme nziza ngo zari za kera ngo no munsi nta filme nziza ziko zirahaboneka nko nk'aba producteur mubona gute so kera hariyo filme nziza za gito urumva kuko urazi gituma filme za kera zarafata umwanya urumva byaba zifatira umwanya bakazikura umwanya muremure urumva ariko ubu abantu bakeneye ibintu byo kuraba cyane kenshi urumva par exemple nko kuri Rukundo TV turashobora gutanga emission tukatanga video cyane tugatangaza video ndwi turashobora gutanga ndwi mu ndwi cyane tugatanga zitatu cyane zitanu ntitujya munsi ya zitatu urumva ariko kijya gihe cyakera ma 2009 2010 twashobora gukora video filme y'iminota y'isaha tukayikora ukwezi kose ni kuvuga byaba ari ibintu byitondewe ariko ubu abantu barakena ibintu si rapurapu ahubwo ubu bifise professionalisme kuko dufise ibyuma byiza kurusha kera ariko kera twakora cyane atabyuma
Yes, ni Emma Blue kuva 2009 igisanga ari mu cameraman ndetse asanzwe akina n'amafilme utambere genera duga shuno munsi ibintu Emma Blue yagiye arashika ko vyiza no gushika no munsi vyicaye nk'icibutso cyakazi kiwe nibi. So ni vyinshi cyambere mbere jewe ukondi ni cibutso cyakazi nkora niko kambeshe jewe no narize ariko ivyo nize sivyo ndiko ndakora ndi mu cameraman ndakora audio visuel no ni kuvuga ukomeze ukumbona ndabishima. Amakuru adusumira ngo ni Emma Blue sanzwe office na TV online nawe nyene asanzwe akoresha na TV online yitwa gute Bo sindayimenya neza izina ariko makuru na yavomye hano bambwa ati Hero TV online Emma Blue asanzwe arongoye afite akoresha sasa ndavuga ati jewe kugira ngo nemetse neza ikintu ndazokimwibariza nimbu uyizi woshobora kuyivuga izina uyihe promo bazi ahubwo nako barije kugira ngo nimbi hari uyitubwire kugira ngo abakunzi bayimenye. So je bakunzi ba industry y'u Burundi je na TV online ifise urumva ariko ndafise channel ishirako amafilme yitwa Zira Film 257 yoyo nkora filme imwe mu mezi 6 urumva ni mashura posting ari mu mezi 6 yego no bigenda gute dusigure fresh. So je filme nkora ndayikora igihe kinini bivanye n'umwanya kuko kenshi je ndakunda akazi kandi ndakunda amafaranga urumva bampaye kiraka bampaye akazi urumva nico maza kwitaho kwanza abakunzi ba Rukundo TV ntibabura ico baraba urumva iyo maze kubona ko muri stock bikwiye niyo camfata nanje nkafata intambwe ngenda gukora ivyanje nukuvuga ko nteba ijya cyane uyifitiye projet yihe mu gihe uyipostinga akora imwe akabiri mu mwaka. Jewe cyambere na mbere channel yanje projet ndayifitiye ni kwanza muri jewe ndi mu acteur no mfise projet yo kwerekana impano zanje nkazishisha hadi kuko novuga ngo ndabishiye kuri Rukundo TV sindahari nk'umu acteur ndahari nk'umu producteur cameraman ariko kandi umwe wese abagibifuza ko channel yiwe yokura wimvira ko yuko channel yawe yokura gute mu gihe posting akabiri mu mwaka mu gihe tuzi neza ko kugira ngo channel ikore bisaba ibintu birebire ugaposta kenshi kugira abantu bayimenyere ikindi ko postinze rimwe gusanga umuntu agiye subscribe mu kwa mbere atari wahari mu kwa gatandatu vyarahindutse uko ivyo vuze n'ukuri ariko je simona marubura simona targetinga ngo channel ngo ikure cyangwa igirene ahubwo mora ntagetinga ibikorwa kuko ndiga kukubesha iyo shize k'igikorwa gishasha ababone baraduga biteye ubwoba cyo baze baba posting are nka kabiri mu ndwi rero so nivyo ukunda kuba ariko torondera abantu bakine basi afu wao wanacheza una tia pale ni kuvuga ni ndoto kwanza Zira Film ni ndoto yo muri kazoza atarubu mumba ntirashaka kwiba realize fresh urumva hari iracabuze byinshi iracabuze management iracabuze ibintu byinshi ni kuvuga umunsi yaronse management niho nzuzorondera abo bakinyi ushaka ndondera abakinyi ndabahiga sunaingiza franga mani we franga za sunaingiza bakamera mani franga ze naingiza mu Rukundo warafasi ingini niza kuna ni familia ili nisonge mbele unione niko fresh vitu ya hivyo siweza kutia munani mu channel nabibaga franga ndugu mimi najua mu Rukundo wondage chini ya laki 5 ku mwezi sasa ugitia wajwe wa ni siri yangu bro ni siri yangu na example na tanza sawa none par exemple sawa membo ya 500 sivyo chufata muri 5 madiri wako pembeni tu sawa fata 500 urakenera gufungura 500 urakenera ama déplacement 500 urakenera kugira kumera neza sivyo kwambara bwirana ibintu nk'ivyo mu kwezi ubu ari menshi 500 bamwe bamusanga tuyapanzemo no mbo bisigwe hona ayonya imake yo ku mafaranga hembwa muri Rukundo. Yes mani yo shaka kunteranya n'aba boss guteranya gutese. Yes Emma atari banga akazi umaze gukora uracanga filme ndetse n'indirimbo ku mukuzikora sivyo aho ubona ati je ahantu ndi forsa ni apa bro
muri videography sivyo sinakubwira ngo ndi 4 aha cyangwa ndi 4 ahubwo mwebwe mubikurikirana mwe mukwiye kuvuga ati bro abakunze hariya nibo kuye kuvuga ati bro ari 4 aha ari febra urazi gituma jewe ikintu cyose iyo gifise budget kwiye nukuri simura nk'ubitaswata yani wakiweka franga zako tu za kuenea hapana ile ya kubahatisha bro unakutana tu shoot hapa na palikuwa sio location nahitaji yani tugiye wakati shaka location nziza imeze kunuku vraiment ikintu kizari cyiza urumva ndakubwiye ati shaka undonderere imodoka imeze ukunuku kuko iyi scenario mbona ko yo kugwa ukunuku vraiment bigenda neza ariko ushaka kumbwira ati je shaka dukine filme zoba dukinine role ya president urumva hazarimo president ngacenda kubwira rondera basi V8 zine za protocole izo ziboneka ko ari protocole ya president ugacunzanira Matia ruvuze ni violence mu kazi kanje ego tutakuwa tunashikisha yani tunabanabanisha benye ya kungaunga benyaberewe unaona bro ego nikuvuga akazi kose ni budget niyo mpamvu jewe kuri zira film 257 uzosanga amafilme atandukanye n'izindi filme zose kuko nkora ikintu nitonze yagishira mu buryo kuko boss ndashobora kumubwira ati boss turashaka iki niki kwa usanga iyo ni kote technique kwa usanga muri kote casting boss turashaka iki niki kwa usanga muri kote abantu bakwaragira ibintu bya location boss turashaka iki niki kwa usanga bibaye umuzigo munini kwa usanga nka je namusavye hafi nka Emilio undi yamusavye nka Wisa undi yamusavye nka 5 urumva gacivuga ati Emma gabanya vraiment koresha mu ma 5 urumva byabi nishaka ntiyo gishoboye ariko jewe ari filme ya Zira urumva ndavuga ati ikirakenewe nzogikora ariko ndose ayo mafaranga yakenewe ikikiye urumva kubera ari je ndi boss wa Zira nije cyamenye ikikwiriye niyo mpamvu nkora ibintu bito bizokwamaho nkora ibintu bike bizokwamaho umuntu wese aro filme yitwa ndicuze iri kuri Zira nashobora kugira filme y'akarorero ayo niyindi yitwa umwanya ngira ndekure izo birimo n'abastari batandukanye ba MT number 1 ba Big Zoe ba Fablove ba Rarijo ba Emerson ba Landry Promoter n'abandi benshi bose barakinye sinema barimo muri iyo film tugiye kujya show urumva murahawe kaze buragenda kugira film 257 vuba muzobona muri yes benshi barakunze kwibaza ati umuntu wese afise umuntu amumurikira nk'urumuri avuga ati uriya muntu aramurikira nkamurabirako umuntu wewe yakubereye urumuri ninde mu kazi kiwe kuvuga role model ndakunda umugabo w'umuhinzi twa Sharukan bamwita Basgal Rome niwe muntu nkunda kuko niwe muntu mpora ndaba filme yiwe nkicara nkayikurikirana ukamenga n'ubuzima kuko ubundi hoje ndiko naraba filme ndabamo amakosa ndabamwiki ubumenyi bakoresheje nazishaka zibiza abazungu je ndashobora kurabira filme y'abazungu nkavuga ati barakosheje hana uro ariko Sharukane ubwenge buragenda nkaraba nkumva ndababaye mu mutima ngo kamenga biriko biramba ko nari biramaze gushana ukarabasanya mukarira biramaze gushika yo filme yakinye yarimaze nk'umuntu terrorist uko ihera bamurashe iyo filme nakora ya Mosozi no bera bamurasi ahantu muri desert bamurashe narababaye sana kandi ari filme yani mimi babulu mwaza si amuelewa usazo kina cinema ura problem kwa filme na ndariariza ndandika no kwandika urumva ariko nararabye numvira nkozeko yes Emma utubazo twanje tuve hirya tukake kwaza gatoyi wambwiye ikintu cy'cinema hirimo abaririmbyi batandukanye abamenyesha nko abarandri promoter n'abandi benshi batandukanye iyi filme wayumviye guta kuyitegura mu gihe ntiturana yibona muri circulation tuvuye ati hariho coming soon kiraza bimeze gute
so kuntu bimeze kuntu yiyumvira iyo filme cyambere na mbere cyari icyumviro cya kera ndafise umugenzi w'umujama azi kuririmba but kubera za promo mu promote abantu bafise izina mu promote ibigugwa ariko ni mu promote impano nico kibazo aba journaliste benshi bafise ba promota ikinziza ariko ntibaraba za mpano babone ko ejo zishobora kwinziza naravye ndabona inshuti yanje yitwa Henry H Boy umuririmbyi aririmba neza urashobora kugenda kuri YouTube ukandika Henry H Boy urabona indirimbo yiwe afise indirimbo yitwa Phone nziza ndavye ukuntu aririmba iki turicaramo tuvuga ati none bro izi ndirimbo zose wakoze muri kahise sevyo nta kuntu twozigihora zikaba iki filme arambwira kandi ico cyumviro nico turakigerageza turandika turakora filme bwa mbere ndayitegura filme ico gihe biramera nk'ibihagaze kubera uburyo so turayisubiramo kandi bushasha tuyikora bwa kabiri niko twe turayikora kandi kirafata inzira nziza ico gihe bwa mbere hari umwe nabo baririmbyi ngene cyane vyaremeze so mu gihe cyambere harimo abaririmbyi bari barimo batagarutse ubu ariko arona bagarutse bwa mbere vyaranse kubera ubu ikintu cy'uburyo bimaze gusubira mu kugaruka byaraboreye kugira ngo mugarukane bari mu weti bagaruka twana ya sinema so hariho abo twahamagara twababwira ati so ya filme nk'umuactrice principal twaramuhamagaye amubwira dusubiremo ya filme abwira ati man ibintu byanyu ni biri serie na gato arambwira ati no kari kahise urumva ariko ubu twaripanze bien production yararangiye canke muracari mu mashuti so hariho projet kuko iyo film uko nimeze azobjamwe indirimbo ziri reality urumva pana da bindi batengo copyright canke ikoya ni muziki twavugije ari muziki twavugije rero mu producteur twabona ya cinema ya ntuzenya ya 20 man hariho ama projet mu producteur wacu yitwa Gigabit ariko arakora indirimbo atararangiza kandi izo projet tutegerezwa kuzikorera amasenariyo yazo urumva kugira zinjiye muri film nizo zimeze nk'iziteba gato zitebeje film ubundi naho ibikenewe twarabikoze yes bakunze ba Ashari TV nabazaniye Mablu kwa hora bamumva gusa cyaba bamusoma hajya ku ndirimbo no ku cinema bakandika ati yana cameraman Mablu kwa uno musina wazana kugira ngo mumubone face to face mabonye ni bogare ni bogare kabisa ariko Emma usanzwe wemera Imana cyane sivyo yego bishitse ukabana n'umuntu ukahura n'umuntu akavuga kubwira ati je vraiment sinemera yuko Imana ibaho sinemera ko Imana ibaho umuntu mwohuza gute so cyamera mbere munatemera Imana je sinzi ko twahuza urumva ariko ndi wa muntu atahura umuntu urumva hari abantu twahuye nabo twagendanye nabo ashaka kubwira ati je Imana okay ndayumva ariko ndifuza kuyibona ari abantu bavuze uko cyo mufata nk'umuhakanye cyangwa umuntu nk'uyo namutabo aravuga ati Imana irahari ariko kuko niyo nyereka ugasanga nicyo kibazo afise batse abantu nk'abo kiba kihari ni kumusengera gusa nta kintu abavize ikihe kibazo cyako tumusengera so nukwemera kwiwe kandi ukwemera ko umuntu ntuwo kumuhora urumva gusa bivanye nuko wewe wemera urumva ubona ko yo gutirimutsa cyangwa yo gutesha umurongo ushobora kumushira ku ruhande bishitse akaba ari nk'umuntu wawe wa hafi vuga ati unyaje turirirwana turamana iki ni ko ukora kugira ngo umwemeze yuko nyene kujya kuntu kuguhana kana kwiwo ko muvamo so kwanza bwa mbere je sino kwirwana n'umuntu atemera Imana kwibaho ariko ariho je maze imisi ndabiganiro bitandukanye hari umwigeme asanzwe aboneka kenshi mu ndirimbo yarabonetse mu ndirimbo ya Gaga Blue hamwe na Fabi Love
niwe yari mu Queen Video ariko aravuga ati jewe vraiment Imana ebana wapi ibintu muzamuzana ibintu vy'Imana iki niki je sindavyemera a 100%. Sivyo ndavuga ati ni iki kibazo ifa ko ni kuri zo kwanza. Yewe cyamera mbere ujya mukobwa witwa AQ ndo mufanzi wiwe wa mbere ndamukurikirana cyane wewe yiganiro ntacyo waravye cyose je nakiravye bro. yavuze ati jewe naremeje ko Imana ihari sivyo kandi arumva yaremejwe aremera ko Imana ihari umva yaremeje none we ntiwemejwe je nakuzi ko Imana ihari je nakuze nzi neza ko Imana iriho kuko bivanye ni nandura wakuriye erega igiti uko kivomereye niko kimera bro ngenda gwakarorero sivyo kugira umutahura jewe nakuze nzi ko Yesu Kristo ari umucunguzi sivyo nakuriye mu muryango usenga hariho bakuze bavuga ati Muhammad ni numwa y'Imana nta wundi urumva bakura babizuko sivyo hariho nabandi babikuze bavuga ati Krishna niwe Mana urumva sivyo none woza umubwira ati ngo hariho Yesu gute none wewe muri usanga ujya weyemeye urumva agenda umubazi wumviye ko nakurekira ikiganiro gikurikiranye wamutahuye gute numvise ko yemeje ko Imana ihari kandi yifuza kuyibona nico kintu gusana nawe uribuza ko Imana napfe apfe gute we apfe gute none bavuga ati nitwavanga hima y'ubuzima imbinguni ahubwo wewe sanze warayevye kumurusha oya urazi impamvu none je umbonye ntubona Imana none utavuga ati cyakubona Imana mu gihe azi ko yicaye n'umuntu bavuga ati Imana ibana nawe ahubwo wewe nico twari dukwiye kumubwira yuko abonye twebwe abantu abonye Imana namuhaye na message ubonye twebwe abantu ubonye ushikariza icyumviro cyaka ikiri ku mutima netwo twomugwanya none ivyumviro vye kandi icyo afise channel shashe yitwa On Time TV desa 57 ariko arakora neza nawe sanze hakorera ibikino naje kwa journalist basi